baker, lu di lantai atasnya boleh taruh bendek-bendek. Do you not like it? Banyak ngamuknya pagi sama siang. Iya sih. Ini apa ya dok? Kalau tidur Malam ya, nangis. kalau tidur ya dok. Dol. Akhirnya kita reuni di tempat bersejarah ini. Reuni anjing padahal baru gak ketemu seminggu. Jujur nih gue mau honest review. Gak beneran sih, ini enak banget. Jadi nasi goreng ini kemarin banyak banget teman gue yang nanyain. Ini di mana? Ini nasi gorengnya di Sofia. Dan nama nasi gorengnya ini nasi goreng ada scallopsnya, terus juga ada crabsnya. Jadi bener-bener, wah gue gak tau deh, ini enak banget. Ini crabnya tuh, sama ini scallopsnya. Thank you. Everything sucks. Just kidding. Everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today. Oh wait, fuck, I just did. But I went outside for the first time in a few days, and it felt nice, and I might try doing exercise. Not really. Gotta wanna for ya. Wanna for ya. Wanna. Let's try it. All right. Ya woi, tiktokannya woi. Baiklah. Enough dose of fucking TikTok today. Mata gue berair. Bener ya, awas 5 menit lagi gue lihat lu scroll lagi. Ayo unboxing, Anas review. Enak. Enak belum dibuka udah enak apa sih? Mau meninggal nggak? Yo, my guys blessing here. Buset. Ini dari Reload ya? Oh iya Reload.